Oyo, ndinoti mamuka zvakadini mabhosa, ini ndamuka 28, ndini weni Mr. Munjoyo kana Rivovo Munjoyo. Andina masoko akawanda andikuda kumuverengera, so ndikuda kumuverengera tsaona jendakasongana nacho, asi andikwanisi kujiverenga jese nokuti andikwanisi kuiverenga yese nokuti yakareba. So ndinoverenga padoko ndozouya DM ndomuverengera padoko ndozomuverengera padoko zvinokwana kuita katatu. Part 1, part 2, part 3 ndingakwanisa kudini kupeja. Vakazwa kuti Mr. Munjoyo kana Rivovo Munjoyo wakabihwa. Ndizvo ndakabihwa kamare nokuti soko rakahamba, vamweni vandakazivisa asi vakahambisa soko. Vanhu vakazvitora vatenga zvekunyepa, vamweni vakazvitora vatenga ati sezve muimbi, sezve munhu unoita madrama, anoita mavhidhiyo akasiyana siyana, vanonyepoka zvakawanda, zvazwai wafa wadini, vamweni havazi kudini pakuzviti ndizvere maona kutemba. Asi ndizvo kamare, panga pano musikane wandakawanana naye muno mutingagara mazuva takagara kana tumweji yatakagara. Asi musikana wakazoba mare, angatiza zvese kuzviita totally mare yakaba i50 iwoiti isenti 50. Credito jakatora jovafana vangu ini ndeti jovafana vangu jovashandi vangu nojangu ini ni credito jangu jakatora ndijo 9,000 isenti 50 kuibatanija isasenta isete itresento zvakadi zvakaitika ende ndakasongana nazvo. Hama noshamwari pandiri yapanapa ndakasuwa mendiona ndakati mbwi munomo wanga ati chii chakaitika kuna Rivovo Munjoyo kana kuna Mr. Munjoyo inyaya akati mbwi. Ndanga chingakwanisa kuti nemunhu kundirekodhera paWhatsApp ndikwanise kudavira zvandishupa, asi zviro zvinazvo zvakaitika mudia 26 mwedzi wakapera. Ndizvo zvandakasongana nazvo. Nditi mwedzi wakapera nomuti unongazoona mwedzi wakapera ungati mwedzi wakapera mwedzi wakapera wamaso 2026 kure rino. Ndizvo zvakaitika kamare. Hama jangu ndakasuwa. Asi ndinoti hama noshamwari, pano musikana wandikuda kubudisa apa, asi ndakamubudisa naye chivhidhiyo yangu toireketa hidi zvekutamba se pano rudo. Musikana ndinokumbira kuti wiya unonga amuona umuzivisisa kuti ndiyena. Ndikukumbirawo kuti mundifonere pa namba dzangu dziri kubuda apa za 86 30 55 440, 86 30 55 440, kana número de Vodacom 84 230 241 6, 84 230 241 6 e número jangu. Musikana ndi uwa munokuona aí parongo jino wandikuda kusiya memona apa. Okay. Okay. Vale, goza. Viva hata urakuramba. Ndinopona mkaza muno. Okay. Ngomjoke. Ngomjoke tira muntu kuti yazati. Ngomjoke okay. Oi, lei. Ndiana kashata hapa. Ndiana kashata hapa kana ndiana kwanisa kushata hapa. Nada, não sei eu. Não. Anoperekedzana kuchigayo, anoperekedzana kumunda, echiperekedzana kuchipitari. Saka hama noshamwari ndiye wandamukombidza musikana omu. Mungamuona zviya mondifonera. Zviro izvi zvakaitika mudia 26 ya Marso, idia ndakabihwa. Ndingaenda kumba nokuti ndakakonfa nomanera. Asi ndingaona zviri kumba nendagara hapana zvokuita zviri nani ndipetuke. Kupetuka ndakaviya zuro mudia 14 yamasi idia 15. Saka hama noshamwari ndizvo zvandadamuzivisa nevo ndandaviya product yandakasara nayo, ndakasara noproduct shoma nokuti ndanga ndatengesa
nditengesa ndeti ndichaenda kohodhera. Saka product yese iyana ndiyamo mkombija pasure ndeti ndiro product yakadai andichina product iya yamaiziya yange asara doko ndeti apa nenda kohoda ndingaenda kohoda bera nouya no product yakati padoko emaindi musengeja mare dini iwande ndiwane kohoda zviro zvakadini zvakawanda. Asi pakadaro kupa pandato sengere chadako ndipo pakazotobatana kudini nokubiwa imari yangu yokweze kuimora ndaishana kuimora imari yo paproduct yandaitengesa imari yo afana wangu vashandi vangu vandanga ndinawo vayandishandira kuti vada andichina mushando nokuti vese vatokumba yese yakadini yakabiwa. Asi ndiri zero hamano shamwari. Kuna vayana otambe vanoda kudyisa ngoma ndiromubvunza kuti mukana wakafurunguka nokutoti sempre neproduct kuti ndiiwane ndakaiwana nazo kuti dyisa ngoma ndeitora mari yana yadyisa ngoma ndeiviga padoko pamwe ndeiwana amane kuti ndiwane chikafu zvakadi yakandimusa ndikakwanisa kuita zviro ndikatengesa ndingazama kuti ndakutengesa zviro ndeihodhesawo. Asi nokuti kudaka satana kuliyo wakakwanisa kutora angatiza nayo. Ya vamwe varume munoti ndikuroora vakadzi kamwe kuroora chipuka chemuntu. Muri kuona zidombo randakabata iri zidombo iri tashamarika nhasi pataona mistake yataona tanga chikatoliziti takatogara mumba kuti regerera chini simbata foni muri simuza zidombo racho basi. Mukuona zidombo iri zibuwe rada kufuwa mamuna kuti mumunobva atofa tobva totora mari apindi iri regarira rakapumbira ihongenyi nemachira makamboenda kumasowe kunoshanda nhombo yakadai ere inombo yekumasowe ere yakanyepa mamuna kuti yaita sei kuti iye mumba muno iri muchibhadhi ngaza pamwe ndeti imvura iri muchibhadhi ingaita mvura iri muchibhadhi neuro iwe ngautanga totambwa zinombo rese ridauya pamusoro pomuntu iri bhateni yepa tinotendedi Mwari akaemerera kuti munhu asadini asafuhwandirira musoro ranga ritori sulusi rekufura musoro paitogara nevamwe pana vaitoti inini mwamuna akatama kunizwisisa dzeraso ndiri ranga rakamburira ri kuti sunga zvakanaka ere kuti inini murume usikaniteereri ba ndinobva ndagura mukumbo ndobva ndatodini ndatobaya ranga rakazwa iso roiswa mudhishi rise mudhishi wangu rise mudhishi so mona vamwe vakadzi munoti tiri kuroora vakadzi kutenga rufu manje pamwe pefiwo mari yazotohweya sasente 300 ndiye azobuda naye musikana pakaipa wangu zvainga nadzo zvandakazwa pakatora mari dzakawanda. Asi ndinotenda hangu Mwari nokuti ndiriyo zviro zvinoshandiwa Mwari de akanikomboda kuti ndichaita sembe ndichaguma pachikamu chiyana. Asi panapa ndiri pamuzi ndichaenda kwamukombijazve ndiri kushandira wari noproduct yakasara muionewo kana zvazochicha ndonga ndeimuzivisa endeti kana ari iyi ndaivhura zvitambe ndimuzivise chese chinonga chaitika kuna inini ndonga ndeimuzivisa panguva iyo nayo. Pano kana rimwe ndavhura yakanyorwa kuti Mr. Munjoy ichapinda ngoma novhu ndichapinda janchada kurija gore rino 2026 ichapinda zviro zvinonga zveitika kuna inini kadhadhiano dia kana ndeida kushuta video ndichamudzivisa ipo napo mugara makapepera madata zvakawanda pya ndichamudzivisa pona saka pakanari yakanyorwa kuti Mr. Munjoy 2026 modi kana ti mudini mobaya sobeshkireveri yona yeho kanari ya Vovvo Munjoyo modi kana mudi musati mobaya sobeshkireveri maenda ku TikTok munonyora kuti Vovvo Munjoyo munowana video jangu maenda ku Facebook munonyora kuti Vovvo Munjoyo munowana video jangu amana shamwari ndatenda tuitesa so nini epa ndochiriro anichina chiro mai Mwari mukuru ndokumbira maboss andakitisa video pamberi nokutisa video anda kuitisa ngoma pamberi ndiwane kusumuka padoko ndeitengesa padoko ndienda kuita video kana ndienda koja ngoma nosora ova ndidira pa product apa pandikuda kumukombijai muponga pekwira padoko kana ndingadi ndikamuka nokuti mbodanda toya nemari kushanda naye paimora andina so imeza basi so kushanda naye yana inonga ndatengesa saka ndiri mwiti maro ndawanja maningi zvandavereketa manje kudato zviteveja zvakareba iyi ndoti pati ichaiya pati dosh ichaiya pati crash zama atepa zvinopedera ndatenda hamano shamwari vaona kubva kumbiri ate kumbiri tiitese hamano shamwari ya mabhoso ududana sana ndiona iyi awachina chira ndiya mukuona mano paimora ndiripo so hapana chira kana jama ona jakawanda pachina sarai zvibasa so apa Mwari ndiye wakupindira kuti ndioneke ndechimuka basi ndatenda tiitese mabhoso. Sofia, como mulher kuhamba ya?
Ndona vantu vanonga veviya vari mberi yeno. Vanonga veviya. Voish. Ndokumuyati. Sophie. Ona ana kaji vari kuyereya. Wakana kuti ona mwana kaji uri kuyereya unodi.